Ikwekwezi FM imema abanekhono lokuthola imidlalo yomoya nabalingisi abanetshisakalo yokungena emidlalweni yomoya. Kubizwa abaphambilini nabatsha abasathomako. Umhloli onehulupelo akasihlolele isirhunyezo somdlalo esiyi-hypnosis enabalingisi bakhe neenqephu zokuthoma ezihlanu ngeposomoya ethi info@ikwekwezifm.co.za. kanti nawusibona ukuthi ungaba mlingisi wethu wakusasa ukwazi ukufunda ngesindebele esihle nangendlela ethokozisako, thumela iphimbo lakho elingadluli imizuzu emibili ulingise. Thumela ku-info@ikwekwezifm.co.za ngaphambi komhla ka-15 April ngesimbi yesihlanu ntambama. Abakhethiweko bazophendulwa ngaphambi kwangomhla ka-19 kusihlabantangana. Babizelwe ukuhlungwa bunqopha e-SABC eJohannesburg. Ikwekwezi FM iragela phambili ukuvula amathuba emrhatshweni. Ithuba lakho selifikile. #PBS Station of the Year.